تماشاکار عزیز امش درس تفسیری ماهینا حضور شما شون شما خیر بو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امش انا درس ده درس هفته verin ماهینا devam کن. ما hafta verindi der hakkı ayetel kürsiydi kısım verin ra hay kayyum Allah sıfat Allah hay kayyum aynı bahske ana derstiz ma ucara hina çok mamen ma ucara devam ken inşallah. Üstaz Burhanettin Hoca'tı xeyrume. Selamun aleyküm, xeyrmundev. Şunşuma xeyru. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hafta verin tumari yo girizgah vıraşt ayetel kürsi faziletin ratumay fazilet ayetel kürsi ra sebeb nüzüliye hulası ayetel kürsi tükerdi. Çen nokta mühim te esti aynı ratı bahskem aynı vernira magrotu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum mava ucrape la te'huzuhu sinetun ve la nevm enima iterama genşin ciri hone ciri yo vir biyayışı senima tercümekin tihim ma yani hono venek yeni gana beli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehme ve alhiqni bis salihin. Hamd humaya salatu selamu rahmetu berekat Peygamber Muhammed باقي أهل بيتي باقي أصحابي باقي أيك الراد يرشين حياة رجوع خدمات ينسرب ينسرب طبعا ما مشيز سهر حفتي بآيات حضرة موسى شهيد فرعون وين ما هو آيات ونين تبركا بالدست بحث كن إن شاء الله همايو يعني الرب يشرح لي صدري يا رب سينما آكر ورما مار أسونكر راحت كر و گره زون ما آکر حقیقتا ما هی زون زازاکی سر تفسیر قرآن و تفسیر قرآن دیز ان بحث مهم يعني بحث آیت الکرسی و بحث همایو ان بزون زازاکی سر يعني ifade کردش tabii ki عنایت و دستگیری همای وازن و ما همای را وازن که يعني زون ما و آکر گره زون ما و آکر تا که وقتی ما بیار فهم کردش و ما همه را واضح که فهم ما عقل ما شعور ما زیاد کرد و ما صالحین را بکر و از سلام کن پیور تماشاگران گوشداران ای که ما گوشداری کن و ای که ما تماشا کن از همه را واضح که بیش کن بحث ضعف وش رند ifade بکر و سمد ای تماشاکاران و گوشداران استفاده و رند و استفاده و حول و مكمل از همایرا وازن قدوت بحث که یعنی هفتگ ویارت ما در حق یعنی حی قیوم ده سر ما اند صفاتون همای سر ما بنرد بنز ما کلمه الله سر بنرد ما جاگ ما من ما اجرا دست پیکر فقط یو خلاصه از واج ما با یعنی حی او یعنی حیات دون او چنه بیاره درازن و اون میدون اون ورته الحي حي مطلق اما و حیات یعنی ده به صفات است به هر انسان هر مخلوق وره ده صفاتونه یعنی جون حیاتیه
حنده اد صفاتون را چند باره بیاسا عندك حياتيه يعني حياتك هروي حياتك تنگ يو ماوا يعني انسان به زونای خو گوره به آگاهی خو گوره هو جون یو ز قدرت خو گوره يعني قدرت انسان چندو و مخلوقات يعني قدرت این چندو و هیچ این چنده آگاهی این چنده و یا زونای این چندو حنده زونای يعني علم حنده قدرت هر مخلوق ناری عربون جون وقيوم سر ما بنت ما قيوم يعني الله تعالى حي بصفات حي هو خلق كن جوني اما بصفات قيوميه اي كيرد جوني اين حياه دوم دون دوم كاردش اين بيا عدلن يعني بيور مخلوق بيور كائنات بقيوميته هما هو بيا عدلنا و اگر الله تعالى يعني کنترل نکر خود دستت نعدن یعنی مداخله نکرسه قدم مزازکی بون کره سر نوندانا الاسا ان قیوم از یون مثال بید یعنی انسان حیات روح و بدن ماد این مثال ابید بلکه ده لازم انسان فهم بکر ما هی بونسه حیات یعنی روح و وجود ماد وجود ولا نبن خب پیهد و ارگانیه وصلیه یا بینون دستگیر و دست ارزن یا بینون پیا خفتین اما کنترل یا مرکز راه بن وقتی او کنترلش ما دقت که وقتی روح بدن را ویژه سب بدن سبن بن ولا توی پیا نمونن یعنی یا مثال قجک و به روحز الله را یعنی یا کلا و یا الله را یعنی یا شوق کو قجک یعنی الله تعالی ذاتا انقدبون یعنی یا هوای کو و یا نفس کو و یا شوق کو قجك يعني الله تعالى او حياه اخرى دوما بوجود ما مثلا في حياته باي في حياه ما هم رجروت او الروح ما هم رجروت وجوده بي عدل ده وقت روحك شي صار سبن بن بلا كائنات انقذ اگر الله تعالى يو لحظه توجه نكرسه ان بيوريه بن بلا امشي قانون فيزيك درس ان شاء الله باجي ما بني اي سورس خبر دون يعني ان يو خلاصه بحث ما حافظ فيارت ما ايسر بنا يو خلاصو كلمة ما دون شما دوم بحث يو حافظ فيارت يو شي مخبرة كم مثلا قيومة سر قومز ما بون كلمة قومز اي قيومة يعني او اصل را او كوكرا او ميدون قوم شنو قوم يعني او قلبالغ veya o şerlik yani tüm müşterek yines, tüm adet yines, tüm gelenek yines, tüm dumar yines ay pya adalnen او ben قوم وقت يعني ان الزونو ان الدينو ان اخلاقو ان كارو ان عنعنو وقت اگر مشترک چی نفسه وقت yani ben yo kalabalık ama hin ne var قوم çünkü yo o müşterek yo millet veya yo kalabalık pya adalnen pya cüyen yo şerlik trayon meydun ayrız bun قوم sebebi şunu çünkü tüm kanun tüm anane en pya adalnen لا تأخذه سنة ولا نوم ها إتمام الحي قيوم أما أنه يحي قيوم يعني بيور كائنات هو بيا عدلن هو كنترول كن هو رزق يدن هو إدارة كن سو كن ونبردن كنترول را ويش أما أنه چقدر يهمه أن هما أجر ونك بكرسه يعني ير ونك نينا زازكي ترجمة إنه زابوش يعني شو بنا إنا صار خفتيام مثلا هون و ونك و هون ين نجن aynı kadar tercüme Arabi la ta'khuzuhu akhadha bima'na grotişo buna diyor çizgi la ta'khuzuhu sinatun ve la nawm yine yani yine terkibin uyuklama yo venika qıcıkan kadar tüyo veniken mesela tek kitabının kitaptu dasra gana'ar ayrıbun venik la ta'khuzuhu sinatun ve la nawm ya venik yigana ya hun yigun tercüme kamil zazaki Arabi ita yobinun ol ken tamam la ta'khuzuhu sinatun ve la nawm Allah Teala qen misal do yani misal samim çisamiçin ado başka cadeden kadar yok misal numo yok kayda Allah Teala peygamber razvat yani kellemin nas ala kadari kulihim yani insanın hande akılliyin fahmiyin haberdaş bikir hatta Allah Teala vahiy Kur'an-ı Kerim'de
خودون ما شناسنایش به هنده فهم و عاقل و ادراک ما یعنی کلام خو اون وار ماته خو اون وار یعنی بگون بشیره هم ما خبردون حتی غیر مثلا تدی یا روژه یو ترکش مزبه یو پروفسور وقتن الله چرا انقدر خبردون الله هم ماد خبردون وقت ماد خبردست انقدر خبردون یعنی هو یون وار هو سویه ماد خبردونه که ما فهم بکرد چون امام علی بون اگر شما سویه انسانون فهم انسانون خبرداریش نکرسه شما انکار کن شما قبول نکن گرات بیاد یعنی یو سویت الله تعالی یعنی تنزیل انو یو سویت هم ماد خبردونه که ما بهش فهم بکرد ها ایت مثال ونک آرد ون با انسان اگر ونک بکرسه و یا انسان را کرسه اراده یه دست را شن اینانو کنترل یه دست را ویژن وقتی کنترل یه دست را ویژن اراده یه دست را ویژن زاف گره یه دست را ویژن زاف گره خرپین اما هما جیر ونک چینیا و یا جیر هون چینو که ونک هون هت بیناز یعنی یو مخلوق که نقص است که کمونه است جیر ونک لازمه قفلن جیر ونک لازمه او مثلا قوت قدرت یه محدود و یو چند ساعت خفتی انرژی قده قوت قده گره بنه کشتا کر و استراحت بکر یعنی او قفلن ایر استراحت لازمه او قوت یه یعنی بیلو قوت محدود ایر ونک لازمه استراحت لازم و ایتا جواب از ایتا هدیون یهودیون و خریستیونون چونکه تورات یعنی تورات محرفت هما تشروش خفتیا کائنات فراشت آسمون فراشت ارض فراشت و جرابه خود استراحت یونانون دزبایتن یونان بدنون یه دزبایتن الله تعالی این کائنات اینا کنترل دشیب یعنی کاوسب همای ان güç per art bin kontrol kanun nere yani 3 saat ayar ki ve hin otomatikman yani o hayat خود devam kın ve hin tabir caizse kod kışta yani in o istirahat göre yuhin ina kainat çiniyor ama iman mad o fahmo derkig ma humayra derhak humayd ma art خوددست fahma ne ki Allah Teala her an her lahza her dakika müdahil in kainatı, her saniye, her saliset ve müdahil ve irtibatı ve her şey. Üstelik irtibat ruhma ve irtibat mezma ve püre vücutma ve öz yani yüzlere engeşt bu anıma misal bid. Ayrıca Peygamber aleyhissalatu vesselam bad yani kum hub bişnasta işkün humayz bişnast. Men arafa nefsehu فقد عرف ربه ومن عرف ربه فقد عرف نفسه انقدر ام الروايات باتش يعني وقت ما بش خب بشناسه وشناسنايش ما يعني مار بن دستگیر که ما همایز بشناس مثلا بین ما يوم مرکز را ان وجود ما کائنات قجک يوم مرکز را اداره بر امام علی بن لا تظن انك جرم صغير ولكن ينطوي فيك العالم اکبر یعنی تیو جرم قجک نی تیو جسم قجک نی انسان یعنی این انسان زبده کائنات و خلاصه کائنات و اوچو یعنی عالم است ماده است کیمیای سعادت غزالی ان نقطه وش بیان کن یعنی از اون باز مراجعات اوجه بکن سنین مثلا وجود ماد یعنی یو انگشت ما و یو موی ما بیا مز ما بیا بین ما امر نیرس حرکت نکناسه yani niyo misal kıcık kainatız o kadar be kayyumiyeti humay hopya eğer o yo an huma benik bikirse bevela kontrol ravica zaten Yunan'ın felsefe Yunan'ı zaten kaos bir heber madde ama düzensiz her şey hatta hareket eden Allah-u Teala bir güç kuvvet ko ene felsefe Yunan'a yani art piyaser kanunları Kur'anları ve kozmos umum meydun kozmos yani kainat kainat anqada heber kaosa başı bir kozmos. Ve vakti rakotış bise ve nekik bise Allah-u Teala en gurunra en çunra beriyor. Yani yer hun çinu hun yenegen ve la ta'khudhu sinatun ve la nawm. Bahs Hazreti Nuh edin şmabir ma sina ve sanar matrab bahs yani yo vato Arabi vaşides
من سنة الفراق سنة الفراق السنة وسنة الوصال سنة. يعني وقت إنسان يعني يو حس کرده خورا کندر يو آن قجك بسته يو لحظة سيو ونك بسته يعني إنسان بنا يو سر أما إنسان وقت يعني محبوب خو حس کردن خو هات بیور يعني رنشو حس کردن خو وینو و ين هات دبسه يو سر بنا يو سینه يعني سنة بنا سینه يعني سینه او دمكو عن دم قجه دم يعني زازاكي ما بون دم عن دم كلم غير عربي بون سینه لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. يعني أرضوند آسمانوند شن أسا كي يو إن يو çünkü أنا لام له ما يشكن باشم إن يو هم كي يو هم سمد يو يعني كان معنى ترى فيجن ملك يو أيرا ما إنسان وقت يوم مال ما بين وهار يوم مال veya ما بين وهار يوم ملك ما جرأنا بزن كي يعني الله تعالى تصرف حقي دوما يعني ما تصرف كن أما مالك ماني çünkü eğer ما مالك بيستدي ما بين مالك يوبون veya مالك ملك يعني جرأيون دست نكوتين أما وقت يعني دايكون مرة بايكون مرة بيركون مرة أمور دست بدست بيو راسو ما راشن أولادون ما o zaman ما مالك ني ما الله تعالى يو تصرف حق تصرف دوما يعني ما شكنت تصرف بقر اگر اوقد مثلا مال ملكت الله يواش اگر ما تصرف بكرسه ما ان خارج بكرسه ما معامله بكرسه ما ان كان يو سرمایه يو yatırım اما وقت اگر اوقد نفسه انه تصرف حقي اوقد هما يواش ما اوقد حركات نكرسه اوز ما دسرشن ما بنشنه لا في خسر والعصر ان الانسان لا في خسر يعني عمر الله تعالى دوما وزك يو تصرف ماله مناله ملكه دوما يعني تصرف حقيقي دوما ما وهار و إذ أي يوا مالك هم مدد أن يو شنك هم منا له ما في السماوات وما في الأرض. بله Seda Benkli oyun ha inki omen inki omen أيرا ما له ما في السماوات وما في الأرض ما ينتهي بحث من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بحث شفاعتي تومورته بله أنا بحث Seda müsaade keni buyur yani en ra gerek sual ma vrazien hatta inki kaydog mafhum keni yani بيم إذني يوناتن شوف شفاعت مكان أنك تما كل فهم كين ما جرك عندك فهم بك بس نيو يونا معنية دا هنا خواري استاتشينيا أي تلحق أي ديسمال ما إتيا يعني أن آيات أجر ما دقت بكر خوجام شمازون قرآن الكريم آياتون و بنات آياتون يوم مناسبات است ذره آيات دز مناسبات است گناجه يعني بنات جملون يو آيات تركيب يو آيات يوم مناسبات قرب أن آياته چنه را بحث کن آيات الكرسي يعني هو قدرت علم و قدرت همای را بحث کن علم همای و قدرت همای علمیه و قدرتی يعني حياة قیومیت ها این را بحث کن و اداره کائنات را بحث کن و o çok yani asmun o ardının ardı asmunun öz içine özse enne humayo Allah Teala onlara bahs kön tamam itya o şefaatek mavun bimana raca kıyamet peygamber aleyhissalatu vesselam yani semed ümmeti huwa veya mesela şehit veya veli yani humayr dua kön ve semed yani affo mağfiret ve bahşiş günahkarın o bahs itya çiniyor yani en bahs itya usulen yonuş yani erre mesela en ayet-el kürsivun بیا ایزینی چو شفاعت نکن این شفاعت او شفاعت نیو
سبب ما فهم بكر شفاعت إتا شنو معنى شفاعت إن آيات شنو شفاعت شنو ما هي بالقريو تعرف شفاعت فراز وجربش الله تعالى هو أن آيات هو شنو ربحث كر شو آيات سوق وإدارة كائناتو تدبير كائناتو ملائك است ان تدبير الدنيا سببون است أنا الدنيا أسبابها كائنات يعني أراد الله أن يجري الأمور على أسبابها وما يتعالى وارشكي ما كائنات يعني قريه بسببنا بير كردش هر قريه سبب يوست والله تعالى مسبب الأسباب يعني سبب بيور سببونه بيور سببونز وفرازن çünkü أنا الدنيا مادي دنيا مادي كائنات مادي إيجاد سبب است إن سبب ملائكة إن سبب روح إن سبب قانون إن سبب الله تعالى هو إن آيات إن سبب رب أسكن أما كلمة شفاعة شنو هي برجع معنى شفاعة بدون أجربة از إن بحث كربنا آخر شفاعة يعني يوشيت دنجي بيار دحب كير يعني يوشوك تدنجي بيار دحب كير أنا بمعنى بون شفاعة يو مثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر هما يو أما هما هر شيء ضد فراشت شف يعني ضد تنون بيار بيهات ضد شيون بيار بيهات ضد جنسون بيار بيهات ضد نوعون بيار بيهات يو معنى شفاعة أنوا يو معنى كلمة حتى مثلا فقه شمازون يو باب الشفعة شنو مثلا يو يجي توست أما كيشت يو جيرون توست توازنو يجي خب برويش هذا حق الجيرونو شفعات شيء هو الدين توه كيشت تل هذا حق يو والنزديو بديه تيرا بارسن اگر مواجهه نگر هم تجن دون يونه يو يعني يو تك تب مثالي تهمبر بيار بيهد تك شتكل يو معنى شفاعت انوا معنى دين شفاعت يكون فيرني يوي غري يوي فينين الناس معنى دين شفاعته معنى هيرن شفاعت يو مردم يو خطا کرده تشين او مردم يعني جير خطا بيه تفون عف بكر يعني معنى ما قيامات تفون انا معنى شهرند يعني قرون بيو سببا يو قرا بيور كردش بيو سببا يو قرا بيور كردش انيرد فون شفاعت الله تعالى كائنات ملائكة فراشت ان ملائكة تدبير امور كن ان ملائكة تون بارون را تون اور را تون تیج را تون زراعت را تون دنز را حتى بان سببا مثلا تون دينون وطن مثلا اله دنزون اله وارون اله نزون كيون اله دارون جمون يعني ان ملائكتك الله تعالى قوتك قدرتك دي فراشش سببك دي فراشش بان سببنا الكائنات تون قريبين إتي الله تعالى هو أي رب أسكن فون إن رأيو تك بإذن الله يعني يو سبب تك بإذن الله نخفتون أجر يوم ملك يوجد بركنسا أو بأمر الله يو أجر أزرائيل يون جون ما يونسا بأمر الله بإذن الله خسارة قوي نجن يعني إيه غريق إتا سبب بين بسيلة مثلا مسبب ين بيهاد ويا مثلا يو أمر جوار يون جار ذات يوم معنى شفاعتز جوار يو تشو جيرين أوزك معنى شفاعت إتا الجوج قوتك هي كائناتك هي خفتين بأمر الله مثلا سورة تشيل موسى الله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا بونش قده شش قده ملائك أجلس يعني الملائكتك يو بمن دما يعني بسرعة ين بيا ملائكتك يعني واحد بلا بيا ملائكتك مثلا بشدة الروح كافرون جن بيا ملائكتك مثلا بمحبة الروح مسلمون جن بيا ملائكتك مثلا لاز شين قرون دما بقرون فرازين بيا ملائكتك إنسانون محافظة كن مثلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني سورة الرعد آية يونداس يعني هر إنسان فيريد ببينيد ملائكة إن ملائكة تنشر إنسان محافظة كن إتيا الله تعالى يعني أن ملائكة تنقرون كن خسر هي انقرون نكن يعني بإذن همايا هي انقرون كن الله تعالى إن يتكي دوجه
که الله تعالی واش ان دنیا ان kainat yani göre ve sebeba bir kardeş belki yani İtalya dersten ma şumal ki eğer vazın muvaffak ise gurun khud şumal sebebun dikkat bikren bir sebep ana maddi dünya göre ne ben Allah Teala mesela Kur'an-ı Kerim'de yocad vun az ruhun gen cevabini vun elçi mer ruhun gen cevabini vun melekul maut yani ruhun gen yani itya şefaat enno en sebep en vesile بإذن الله göre niken Allah-u Teala çendik izin doje çendik zonayış doje çendik kuvvet doje behande o kuvvet ve kudret ve heftin şefaati tamaniye neva yani boşuna on mazi sokmayo kare kurek ma heftini bike ma von pe izin Allah veya bir izin Allah ma en gürekin ihtiyacız yani esas hakim kuvvet her şey o yedestir ama ma pe izini bu maaşken gürebek niye sen işken en tabi der hak melaketu dizi sövnez kainatı diyor tasarruf bu o bir izini yona çi yona yokarek nikin yani kaydok mefhum ki aynı an kayda fon ben yunye aynı o kadar yani itya yani bahsi o şefaati be mane dua ve peygamber mesela semed ümmeti huve dua kün veya mesela şehit dua kün veya alim dua kün o bahs itya en bahs niyo ha be mane din hirenet belki ma bun o bahs ama bahs itya konu asıl itya yani kainat Allah-u Teala tun sebep veraşt, tun kuvvet veraşt, tun güç veraşt. Zaten melek ma'neyi kuvvet veya melek ma'neyi mesela akıl. Engel von intelligence yani. Hatta enki fizik yok kayda öz. Fizik von yani kainat hoppere akılın kıcun. Yani akıl kıcık yani akılcıklar. Yani kainat hoppere akılın. Bütün göre hepeye akılın abin. Hatta mesela edebiyat mad yani çiriz melaiketun akıl umuvatı şer Mevlana asta bun mesela ruh mi beradet suye çarx berrin suye abu gel şudi der asfalin khişten ra mas kerdi zin suful zan vücudi bud ki an rashk uqul yani ruh tubun tubun het çarx juarina ruh valdun tu o hata kaşkır ama te bu het çumru het oka het dun te het cira valdın yani beden valdın het cira ruh valdın het juara şur bun yani tiyum mevcut akıl yani ite melaiketun bun akıl veratı secde vener ama o kadar yom mahluk en kainat ciğerine çumru o kad yani tukhud dagish ke tukhud maskh kar في derece خو ard var ite mabine mesela kelime akıl رشك عقول يعني تيوم موجود عاقلون يعني ملائكتون في حسودة كردن أما تقيقوا أنوار إتيا يعني كائنات يسري güç قوته حتى مثلا قلب المنسى قلب القلب ملك الوجود يعني قلب قوة وجوده çünkü vücut ma بقلب ما هو paya وقت قلب حركات را بنرسه vücut sekün stop gün vindön Allah Teala yani tun güç, tun kuvvet veraşt, tun akıl veraşt. Akıl he xeftin ama akıl kainatı bir emir Allah yok gürenlikin. İtya şefaat eno eğer mesela yürüyor yardım kin veya yürüyor yok gürekin veya yürüyor hizmet kinse o hizmet, o şefaat, o güre be emir Allah'a o şekil gön. Yani hulası kelama en bahs şefaati millet müyünet yani sera sohbet bin ayetel kürsi ho o şefaat sır haber nedun ayetel kürsi ho güregi kainatı de bin pe vasıte melaiketuna ve pe vasıte başka kuvvetuna ama kuvvet pür be izin Allah'e hareket ken ve çendik Allah-u Teala kuvvet doyun ve zunayiş doyun be hande zunayiş he hareket ken ve nehçül belagat mesela Allah-u Teala İmam Ali aleyhisselam nehçül belagat bun
فتق الله ما بين السماوات العلى وملأهن أطوارا من الملائكة. الله تعالى بون آسمون شقنه آسمون و بناته آسمونun کرد پر ملائكتون يعني کرد پر عاقلون يعني bütün in kainat بعقلنا هو خفتون ان عاقل بأمر عقل كلها حركت كن و يونا آيات مثلا چی یو شرم چیز هستا نمیشون سعدی شیرازی بون ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری یعنی ایتابون هور هوا تیج کائنات پیوره دست به دست دون یو بینون تا تیو نون بیر خود دست یعنی ان وسیله ان اسباب الله تعالی اشکن بیا اینین نون براز اما ان وسیله ان اسباب ان سبب yani he xeftien yo nun biyort dest ta ay bir teşekkür bekir ama en piyore samet tu xeftien te samet huma ya ne xeftiyo şeker ne girse enizik adalet ne insaf ne ita yani ana xabate alikariye veya hamkari mazazaki bunu hamkari yani işbirliği işbirliği melaiketun o esbabun o hava o tijo en piyore biizin Allah ya hoben en piya ardeş zaten maba ma'ne şefaat yani de tanun tuun piyahat veya de guratun yani yo guratun kardeş veya verniye yo guritiken a veya samet gununa tuvazen yani mağfiret o talep şer hab ma'ne şefaat es yani zon arabit ba Kur'an-ı Kerim'et pure en ma'nun de ana kelime oma şugullayış mesela yo ayet edbun yani şma şefaat kinse şefaat hol bikiden yani hole sör yo gum berzen eğer خرابه sör şefaat mekren şefaatun seyyi'e şefaatun hasene o şefaat ite mesela binate insanın dlaşış mavazen yo insanın yo hole bikir yo destegire bikir hole sör dest berzence خرابه sör dest c merzen Sedan esasen siyah sibah ayetuzi zaten ben o tefsiri de mana daişet epey ben rehbere siyah sibah en ayetiz ana mana daha münasip miriz tabii yani ayet ediz yani sibah siyah muhim yani en ayet o kainat rabbasken o idare kainat rabbasken o kayyumiyete humay rabbasken huma en kainat seni pya adalno seni ho devam bakayı grota garanti doğru her şey yani ömür donca rızık donca münasip ihtiyacı için esasa ho temin kön semed en gurunaz Allah Teala tun semed viraş tun vesile viraş en vesile dest dun yo binun pya xeftien grup xeftien veya tena xeftien ama bir izin Allah en yo güren nikin yani yo şefaate ko yo gürek vaj mahusaraken o kadar tavay çiniyor. Mavaş yani bir fahm kardeş. Ha ite maikiyen yuna kanun. Evet. Tutay baten. Bele tamam mefhum ke ite yani vaktman müsait mane şefaat hinatü vernik tekrar ke belia tay temaşa karma neve koyt program mane şefaat hina teşken ina muhtasar kılm ina mar hina bid o hamama ucra pema şefaat kelime yok iki kelime manaya aslında gözüktü mi kavram yani vata kelime yani yoçuk tek te dengi peyda bekir o çöt bekir ayvun şefaat mesela vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr yani şef mahlukat Allah Teala her şey çift viraş ama vitr yani vu tenav ama pure mahlukat çift yo mane enava yani deng yo çik tenav tevinen te yo çiken dehad yani se manen diyor au se yiwa veya te kun verniye yo insan gureye tevinen şefaat gureye çift beraber te kun verniye tecir ben destegir te gureye bine gure diyayiş en ayet Allah Teala bu gureg kainat diyen diyayiş
o gure kainat heben ben vesilon و ben sebebon و ben melaiketona Allah Teala ho bahs ayn kun itam mane diyin mane hiriniz mane توازن yani yo merdim bir vesile yani terkibun aracı veya mane çeheriniz yani yani zaftra bahsben raje kıyamet veya ana dünya yo hata kardam ve tedakhalat ken tebun ana hatayı af bikir ama o vahar gara af bikir yani huma gara af bikir veya ana dünyada mesela az kan yo lak abun la en yo hata kardam ana hatayı af bikir yani mera vatış peygamber bun veya o bir bun ama tu ite mesela ay karşı şefaat bun ha Allah Teala yok karar dosa peygamberin kararı harap ne iş niyo aynısı umur ina dünyada ma bina hareketi karşı yo merdim yo hata karda mesela laciko veya yo zulüm cirko az yo merdim serşinasken o maşin ya bun ene de tibbe pile xo af bikir ene dik bu şefaat yani bir şehir hemen manun شون معنى شفاعة شنو أما شهر حب معنيه است بو إن آيات سببك فراش الله تعالى ملائكتك فراش الله تعالى بيا باشخا قوة قدرتك فراش قدرت تون قرون كين فيني تون قرون فيني بتون قرون كين يه قرون كين مثلا ما بين ميكائيل وفارون فارنون أما ميكائيل دي أمر الله فارون فارنون veya mesela Azrail'in cunun gün veya tüm meleket mesela havadın sürdayış veya tüm meleket başka dururken yani kainatı kuvvet kudret es be emir Allah Teala dekraşı sinik mesela vücut mad ruh es veya beden mad ruh yani yön nefes humayo ama o yön nefes kıcık o vücut mad o nefes o kâdalna ya ve o nefes mesela tüm güreyin kardeş o yüzden vesile yani vesile ve sebebi he kainat he guriyen ama be emir Allah'a he guriyen bir izin Allah yugro tekniken pure umur. Ene sebep çine Allah-u Teala o anebon. Çünkü bütün dünya tarihi vakti maunin tıra deniz tanrıçası vaten, kara tanrıçası vaten, dağ tanrıçası vaten, ilah yani dengizun, ilah kuyun, ilah gemun, ilah okun, ilah havay, ilah. Allah-u Teala be ayetel kursibun إني خسر توي قراني كان أو تشوكش ما بني إله أو يوم ملائكته يو قوة الله تعالى أو قوته برانشش وذيك هو آية مركز رأي داربن وبأن وسيلة آية الكرسي أنت مانرشا deniz tanrıçaları pür Avrupa hamaz مثلا إني إيش إني pürünün Allah Teala sakın redkün yani kuvvet kudret bir izin ve irade humay yo gro tek nişkin bikir Seda itiyazaf beweş yani yani mana ayetel kürsi de mana vernir hata peyin te esta der hakkı hakimiyet alemudu der hakkı hol kuvvetiydi. Yo ana dünyada der hakkı hükmedi, iradiydi, kuvvetiydi. Ege çibiku demek ki bir izini yornuşken çibiku. اليوم مثالك وجود ما ربيت وجود ما مثلا وجود ذره وجود ما بن كلمة سكن يعني gün pompa kön inanıyor. Böyle. Veya mesela dumar ma bin ay sinir dumar iletişim yani irtibat nuru. Mesela ciğer ma o gün kön pak yo ciğer bin hava gün. Ama vakti beyin emir niyod inin maz gidiyor bin emir ferman ruhid ini yo tak khusara egronishkin bikir. فرمون گره یو جرابیه مثلا از قش سناسنان لین یو وش وهاد یو قش خود سرو اما نزون را راشور ما دکتر راشید دکتر مباقی نزون را راشور بون beyin emir cennedun وقت beyin emir بيجي سر را راشور ها انك مثلا وجود ماد انا وجود ما dünya yok şey hesabı kalp yok vesile
جگر یو وسیله پیش یو وسیله یا نظم میده یو وسیله این پیور هی پیا گرکین اینا نو دست اردن یو بینون ده حبیز غیر نظر چت هی گرکین اما او مرحله ورین مابوده این هی خسر گرکین اینا نو yani kalp ها خسر گرکن جگر ها خسر گرکن اما این پیور هی یو مرکز را اداره بین o merkez vakti yani yo kanama veraze veya yo atile veraze veya yo mesela yani teknik hata te veraze tabii o binişken göre xub bekir çünkü emir gere ujara bir yo merkez yani sistem kainat yo sistem te atom ra bir yo atom idareye sistemiye te yo vücut insan ra bir te galaksiyon ra bir hatta tij geren ve pure yo sistem merkez yo jara vahid La ilahe illa huve ilahun vahid. Her şey yo cara yo merkez raho idare bön. Tabi en yo basit misal gmeda yani yo misal ko basit yani kalma veya ciğer ma veya organ ma bin yani yo organ tak yani bia o emerig beyin ragun ne xeftiyon. Kainat ediz yani arş ve kursilik ma ankada beni fahm bikir. Ama analik hasta bu. Ruh ça. Ho itiyat. Ho hercat. O her cad hazır nazır. İnanıyor. Beyin maden, vücut maden. Yani vücut iklim kudu. Kainat ediz Allah-u Teala her cad hazır nazır. Ay Rabbin men arafa nefsehu fekad arafa rabbehu. Kum kubbiş nasır, huma yekuş nasına. Öyle mesela çi yo hata ke ped des kuda merdi mi yerik desi tenarını da lapatun ser sarıyır. Çünkü emir uca belge. Yani la tesbih ve la temsil bir iradeye, bir emiriye yona çiniken ancak pe izinye. Ancak pe izinye. Şuma eğer tüdü sebak ayet baba bu ayet mi gere dikkat bikir. Ayet Musa heverun hayyun kayyum. En kayyum bun yok kayyum yok ki cir hun çinu cir venek çine çünkü hunu venek bise kainat ben vela uca rape bun ser lahu ma fis semavati ve ma fil ard çinek ho asminun ve ardun ay yo pe yo ho idare ben pe yo ho kontrol ben yeveraş uca rape bun men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni yani kum veriyed yani yok bırakın ite mana şefaat yani yok bırakın yok irtibat kön Dolayısıyla yo faaliyet kön ama bir izniye. Men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. İşte huna yönete yani verniye en kuvvetun, peniye en kuvvetun. Mane din şefaat ben yani çünkü Kur'an-ı Kerim diyor bahses matrafın vucuh yani anava yom ayet veya yol laf çen mane cir yen kardeş. Mesela misal مابن يحيي الأرض من الميت حي من الميت ويحيي الميت من الحي هما أو يعني عرض وشكرا يعني عرض مرد شو جونيرا مردرا جوني فرازون أما معنا بينز مثلا يو عالم يو صالح إنسان يعني جونيو أما يو صالح را مثلا يو فاسق فرازون أوزك بين معنى مردي إتادك شفاعت يعني إدارة السوق وإدارة كائنات آيات ويرني رح يبيني وقت ما بونسا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ne ملائكة ne insan ne ma yani tam manasıyla der hak ilim humayt ma yo bilgi maçınıyor zonayı maçınıyor zonayı ma hande meşiyet yiyor çendeki yi doma zonayış der hak humayt ve o yuna misaliz abid yani Allah tediyor hükmat çen istihbarati kuvvetli bise an işken idare bikir ve an işken mesela umayir haber bil tehlikoniz mesela tahmin bikir yani kainatı teşbih caiz yo sistem yo şebeke her şey o bin kontrol et yani kitabın la yugadiru sagireten ve la kebira yani inçi kitabın yok kıcık yok pil terf ne kerde veya ve indana kitabın okey وعندنا كتاب حفيظ يعني كتابك هرشي محافظة كن كنترول كن هو ما دستد يعني هو ما دستد ما به إدارة كن أيرا ما جرى أنخذ فهم بكر إتيا معنا
yani sevku idare kainat ve kuvvetik amil ve fail be idare kainatın be emir Allah. Tamam. Böyle yani çiğ müvendi be hocam kusur mence bine belki mevzi ma bine kendiri fakat kot bir İmam Gazali müvendi be bunu sok ayet bunyo ayet bun hina bunye maneyi yani esas maksati bun kuen şumasare bun yüzi bun en mevzigen kadar min milleti ben münakaşa bun aynı dürüken bun aynı dürüken en şefaat estu çünkü en mevzi mahini her şey cemaat ra mavun madina yo tabir bine çiyes bun cırk hin en guri vetuku ma konca diyor kelime şefaat ma eşnavin zere ayetit o kuen mavir mahin ayiz o mana duyunca fakat esas mana verin çi yani siyak sibaki göre mana Türkiye'nin ana fikir birinci anlamı mana verine o fikir mana asli mazadaki o mana asli yani bir hol kuvvetiye yona ena alemede neşken tasarruf bük yo tasarruf çi der hak çi ked yo tasarruf keno misal gemi ha dengiz içine ser okutçuna kanun çuna gerek bir şey bin oku ikiadizi demek ki izin Allah'a teest ayrı şefaat kerduga gemi ser okut bendana her hususu da okudu bir izini yönetimini ben ma itiad az bu saat hama duyesta kema est ma eşken devam bekir illa bi izni ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum bine vercutu ene bine maneyi kerdhira ma eni ser bine navendire yani uluhiyet hakimiyet abun uca ma vender yo bahs şi qen ayet gara ma bad namaja buun ene ser ma bine vender o en ya'lemu inşallah hafta bin ma ucara daun ken يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أما يشبه باش ده حق يوميات ده حق يوميات tim kınamme bir kır namazda peyma tim tesbihatı en hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem est bun ayetel kürsi bunyen sebep şuna hocam tabi vergin az dest bikir yuna nokta waş yani on bazını dest bar bikir ayaz enava inki mesela mavun yani kainat hakikaten her şey bin kontrol de bqiyumiyeti huma yani her şey pi adlun madde fizikten kadar yok kayda olsun madde devamlı hep bir nazmeye hareket ediyor veya maddi varlık hep bir nazmeye kodun mesela hatta ma şuma mesela şuma şey duvar etti vakti tebizon çünkü her gün yuha taşına veya hayvan her gün yuha taşın merdim daima vazın bir pihat yani en bütün kainat madde yani biyoenerji kimya daima vazın yani hep bir nazme ve bir düzeneye hareket bükür ve enne sör enerjinin entropi kanun din termodinamik kanun verin termodinamik madde eşittir enerji yani madde musavi enerji o ama kanun din von yani madde o çok maddiyo hep bir nazme ve bir düzeneye hareket kın ve enne göre bun kainat ben eğer verni kainat çin'e binsem kainat hadis ne binse çünkü en hareket daima öz inki kainat gelen ronahin vela bin ve çin'e bin en kaide mecnun raki çen milyar 20 milyar 4 milyar 10 milyar sarasa ama daima hoben hara Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunsa tabi mavun hoben hara be kontrol humaya hoben hara çünkü Allah-u Teala bun وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ yani en asmın mavraş be kuvvet hua be dest hua ve ma hekin hara daima hoben hara en kainat el fizik en kabul kın
tüm kainat hobun hara. Hatta anas vatan yani kıyamet kainat hiri qede vatan mümkün ki kainat peyni yiyor. Yo yani kainat kusur argın. Yani işten çöküş. Veya kainat yani hanpiyara bir enerji hennemun bicemid ve çin yapıyor. Aya hireniz bun kainat yani hanpiyara ben parça her gün hata yani en entropi yasası veya kanun entropi vakti umma şinasnayış de ihtimal bin ay devre düşünmen inki en kara enerji bunu enerji siyah ve hama ma'neyi fahmı çino fakat en yani düzensize tabiat maddi asta yok kara mesela ay diniz bütün maddi vazın biyo enerji kimya göre bir yani enerji harc nikir mesela ki hayvan ben duvar ben insan ben kış ben bir de kış vakti ki mektep ravet her gün yoha taşıyor yani zara ama disiplin yen zor yani vücut mesela vakti ruh iktira veca vücut sebin her gün parça yoha taşıyor in kanun fizik vonsa antropi von yok kuvvet yok kudret ho en madde bütün ecziye bütün parçayı yani het bir nazmiye het disiplinsizliğe he hareket ki eni yocad adanın kontrol adanın ve yusavko idare donce kardeş enizik kuvvet ve kudret humayo ma iten ayet vunen ve sema'u beneynaha bi'eydin ve inna lemusyon. Evet kainat hobbun hara ama hobbun kontrol humayid hobbun hara. Rabbiye çizdik hobbun kontrol ed. Bacı Allah-u Teala هنا جمكن مثلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين يعني كائنات إننا ما كن هرا سبالون يو كتاب كن هرا هنا معون كهر نبن يو كده يعني سنك vernid ma خلقه هنا يون آية نقطة belki ucara هنا يونا patlama vrazın يونا صفحة كائنات vrazyana ay mahin karış ne ben sıra ma en ayet hema en ayet vunen en ayet sebebi ma vunen eno yani ki Kur'an-ı Kerim'i change ya ismin tetrapers kum varun bun huma kum şma veraş bun huma en Avrupa'yı ciz erin kede yani te kumra persen yani Müslüman gayrimüslimin Budist yani Allah'ı veraş tamam ama mesela çine Allah veraş ama Allah mara biro bu yani iş gücü zafo ve alakadar ma neben mara biro bizonacı mara biro ve müdahale maz nekör yani ya Rabbi tamam veraşt o teşekkür kenma ama hinte karışma mer çıkada mavaş ma o kadar hareket ken çıkada mavaş ma tigerin çıkada mavaş ma şmen çıkada mavaş ma guriyen veya ameliyen Allah-u Teala vaş mara en ayet matten bu ki Allah bir niyo mara bir niyo mara gafil niyo her lahze ma her hareket ma her sekanet ma ho bin kontrol yed mara nizdiyo yani ma makame fiziki olarak zaten mara nizdiyo eğer ma ruhan terakkin bir veya aklen terakkin bir ama maddi olarak ve o yani binate insanı kalbiyet ve ho ana domara daha nizdiyo ayet-el kursi ma vunen sebebi eno yani huma mara bir niyo o mawa eynema tekunu fehuve ma'akum şma kunca ben biben huma hoş mawa alam tera enne Allah halakas semavati vel ard yani beni sure mücadele umu şey verteyid şma ne huma asmin ve ard veraş okay in tekun selase fehuve rabi'uhum yani in yekun selase fehuve rabi'uhum ve in yekunu arba fehuve khamisum yani mealen eğer çartın ise ay poncun humav eğer hirin ise ay çarın humav şma kunjapsa ve ho şmawa ve raca kıyamet ediz şma hune het yen ve göre ihtilaf ettik şma kirden ay söz karar nihai ve yani sebep ma en tekrar kin ayet-el kursi huma mara bir niyo yani yo telakki humav veraş ama humav biro pure insanın ri ardın bilhassa seküler kesim yani enik seküler enik laik veya enik mesela bu din mesele vicduna yani tahayyülyen ve tasavvuryen derhak huma öz
Allah öz ama biro yani mara biro ve karışma ne bilmez karışıyor ne ben en ayet-el kursi mavunen ki ma anne ispat bekir ki mara bir nyo o mava akunca bende bu o mava sekülerizme Avrupa'dan ma omea hemiz rınca doku yani ma Avrupa'nın seküler ma reka bi seküler binate besilmono dizi en çi vrazio yani Allah estuvun Allah hakimu ahkemul hakimin bun çınar vay bun tamam ama tatbikatı en düzen mao en düzen mao Norve en en ne verdin çok karış bu Allah ve azmonu da haşa ve karışmaniye en kadar yo yani yo huma mudahil manu vazen tamam ma teşekkür ki ma veraş da ko to je khudbende ma je khudbende ayet el kursi fikir iptal kön bana sanki mabın haşa mabın ma gure kutura olsun ma o kadar Kur'an timi eni serbere ina chicken gishkwen ma tieshuno ma gwesh ma tieshuneno ma recefneno tu mevzu ucadı yani bad namaz eni tekrar kardeş hikmeti yo eno eni tim ma virfin ma ene kuviraniyek ve tim mudahil mao yani ma hakkı ucara pezi çiğ hayat ma göre nizam yere gereka devamlı bu. O ayet mücadele sure mücadele ayet hotun o ayet azone tekrar ve ayet ma Yunus maun çünkü ayet Allah ma göre dikkat bakın. Alam tera enne Allah ya'lemu ma fi's sema ve halaka ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يعني شو ما نبينين يعني هما شنو هو آسمينون عارضون هما زون يا هيرتن أجر هي بيائنا فس خبر دون یو گشت خبر دون سر ای چهرن و چهرتن اگر he اینا گشت میونیک خبر دون سر ای پونجن و زیاد بن کم بن شما چندتن بن ای و هو شما و پونجا بن ببین و رج قیامت دید شما پیور هت یوین و اگرک شما که و خبر دون شما خبریه هر چی را استا آیت الکرسی وازن انما بدزونایش که خبریه هر چی را استا و تم هم ما مراد بیرنیو İtamma zazdaki inşallah nokta nonser o bahs Türkiye inşallah ma geçen dakhira fi bahs inşallah. وقت ما زيادة أنا درس ما وقت قرية هما ساعات ويش بتوت ما تشكر كين جرى هوالو بونجسنا دقيقة باجة ساعت نوني مد بونجس دقيقة باجة أن برنامج خو أن درس خو ما ترکی وونی انشالله شما هنا بین میمان مسافر ما شوی شما خیر بو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته